Emek, komite. Kırkpınar'ın emeği başka kim? Polkovnik Xanbayev. Mukbay kaldı. Niye kımcırıyorsun alacaktı? Ben sana oynamanı geldim bu cümle. Нет. Telefonun çikolaydı benim. 5 telefonum. Ver telefonunu. Para? Ver de odan telefonunu. O telefonu oynat alın. Patriarçıkta alıp durup anan erten patriarçık kılbay koydu. Caman kılıp koydu. Kaçıp gitti. Kelbeye koydu degen noksan başın gider. Bunu sitesi. Bunun sitesi. Bunun sitesi. Bunun sitesi. Хорошо? Территория kaç gitti? 3,5. 3,5. Buna o deke taş kalsın. Buna o deke taş kalsın. Так. Бұл болса eski флюра кабинет. Аз уақытсыз келді екен. Уақытсыз қарағаннан кейін болғаннан кейін бұяқ бұзылады. Илгерки роддом болчу, кийинчи роддом жер болчу. Radon kayerде? Роддом азыр хирургический корпусту аркы эке ташта. Radon жақсы lazım ha? Ремонт болуп атат азыр көчөдө. Şu 4 zdaniyeni ayttı mı? Bunu ne zdaniye? Бұл болсо биздин красный болуп, актовый залыбыз. Bunun arasında ısıttı. Gereği yok bunun ödevleri hiç. Başkana salamız. Bunun üstüne ısıtırız. 5 zdaniye bu. 5 zdaniyesine ısıtırız. Bunun ne zdaniye? Бұл инфекция. Ар жагы жарымы болсо аптека. На флюра кабинетибиз бар. Bunu ne? Бұл болсо Контейнерде. бұл эме легкий кастрын регистратура салынып атат азыр. Bunu olç. Бұл лифтик терапия, асты болсо семейный врачтар ГСВ, ар жагы болсо детский. Bunun da çok dış gerek. Bu değil zdaniye. Bunu da çok yok. Onda zdaniye roşa kalıbası territoriyada. Так. Bu Бұл хирургический корпус, жарымы реанимация, жарымы хирургия, асты роддом, бияк болсо приемный. Bunu zaborların barını almıştırasınız. Onu dursun. Sağdan alasın. Makul mu? Oldu ticaret. Evet. Şimdi bunday kılamız. Hazır. Buna ol. Aytkan zdaniyerin bardığın sınav sitesine. Uşulardan ortuna, solunu, savremenli kılıp iki жерге bölüp durup zdaniye kurasın. 4 etajdan 2 zdaniye kursa da 4 etajdan 1-2 zdaniye kurasın. Barına çıktı. Туралы 4 этаждан 1-2 здание құрылды. Анан кейін ошолор барды кандай болуп курулат, архитектурасы кандай болот, предназначениеси кандай болот, бардыгын жайчак кеңештирип, кайгыртып бизге кайтат. Сиз болсо обделение финансовый штаб болды, сразу жазып. Макулбу? Ошону жасап. Кейзер аны ичип. Анан ал болбой атат, бул болбой атат, тигилке чыгып атат деп отурбагыла, азыр баштагыла сиз. Ben sizlerge akşamını уже bukvalden erken жасаңыз erken, күрсү жасаңыз күрсү öldürür. Акча var. Emek, komite. Kırkpınar'ın emeği başka kim? Rayonun отделы kim baş? Так. Polkovnik Xanbayev. Bunu kontrol ediyorlar. Ben aytlarım uğudasın sen, ne noktuyorsun? Больницаны жаңы салынышы боюнча, Bagı. акчаны бөлүү боюнча маселени Sırok исполнения kaçan oldu? коюп Mukbay kaldı. Niye kımcırıyorsun alacaktı? Ben sana oynamanı geldim bu cümle. Нет. Telefonun çikolaydı benim. 5 telefonum. Ver telefonunu. Para? Ver de odan telefonunu. O telefonu oynat alın. İki iş telefon çikola bağlı. Ben canına duralım. Cürüyorsun bana. Я что, за вас, я что ли должен работать? Короче, строительство должно начаться немедленно. Есть Понял? Немедленно должно начаться. Есть понял. Выберите нормального подрядчика. Подрядчикті алып туруп, анан эртең подрядчик кылбай койду, жаман кылып койду, качып кетти, келбей койду деген уксаң, башың кетет. Есть понял. Лично уже отвечаю. Есть понял. Бардығын контролды аласың. Акимдин иштегенин, райондун иштегенин барын контролга аласың. Макулбу?